This is one of the church that's, there's a lot of problems in the church of Corinthians. If you look at the Ecclesia, how the Ecclesia le Corinto matua itumui ifafitauli. You never find a perfect church. Why? Because the church is made up with difficult people. Amen. If I see the Ecclesia tangata whaingata. Amen. But the church itself is referring to the body of Christ. The members of that body were not all that perfect. Amen. So, in that sense, you can never find a perfect church. But we're heading towards that way, to be perfect for the coming of our Lord Jesus Christ. Because he's coming back for a church. Alors, tu fais mai oi le kalesia ele ma mingumi. Amen. Le kalesia wasauni. So this is one of the church that there's a whole lot of problem within the church. Because of the people. And we can learn something from this church. Amen. 1 Corinthians chapter 11. And let us look at verse 17 up to verse 22. Ole ose palakalafa na la faungaina ile taole na ise tautalanga sosani mo Tatou. Amen. When you read the Faitau Watu Oile, you can find that he was so frustrated with the people of Corinthians. If I go fear na Tatou bava ai, pe fai wa itele fa le tonu o le kalesia. Pe ma fai e tau o ese tangata mai le mata upu e fa te tau ia Yesu Keriso. And that's what Paul is so frustrated with the church in Corinthians, because they were trying to get away from the teaching of Paul regards to Jesus Christ. Pero tulangan na wayai e tanu Tatou mantalai e Tatou tumau ya onga o mata upu e fatatau ya Yesu Keriso o loi te tonu le tuspaia. Once we trying to get away from that, and that's where we facing a lot of problems. E tupu mai whawhita ulima me whaingata. I te tonu le kalesia bea whai e Tatou te tamu whai o ese mamata upu ma o onga ia Keriso Yesu. The other thing is that I discover here, we cannot use the things of the world to operate the church of Jesus Christ. Elema whaina Tatou whaonga inga the system of the world. If I the tonu le kalesia, because it's a whole different ball game. There is no comparison of the church and the system of the world. E te tau o na ran le kalesia tusama le system le tuspaia.
Amen. And then we need to stick with it. Awane malu luina tatou ono meye tatou te vava ai e fa pe ya ngai o mai e fa tai tai te tono le kalesia. What happened if we try to adopt anything from the world to run the church? Things would happen. Amen. Polo, because he's not trying to paint it, make it real good, and make it appearance to the people of the church, but he tells us as it is. It's the same way when we preach the gospel of Jesus Christ. I'm not trying to water it down or make it nice for you to hear it, but just tell it the way it is. Amen. Sin is sin. Unrighteousness is unrighteousness. Amen. If I be nale ngangal tanga polo, ito tono le kare sia ikonita. Madato vava ia toi le tau le nei. Aise me tato te awa o mai I verses here, yeah. Teulo loto. Amen. Il fa ibuna es fulma fitu. Wa o te le vivi yatu yatu to I nei mea o te fai atu wai nei. E le ma fai ona iai se vi inga o le tua I se meleanga. E le ma fai no tatou patipatia se meleanga. Amen. E te amen nei se Lelei. E te praise the Lord I se Lelei. E le ma fai onga e praise the Lord I se meleanga. That'll be insane. Pe upuna na mataile. Your verses here tangata polo. Ma yo kere vivi yaku o kou mea ia o kupu ngei. Amen. Ana tatou whaitau atu le tatou tusi. Ia ana tatou atu ra ia e tamu whai e tatou te. E vai ina le tatou tusi whaitau. Ia whaitau ia. E le tau nei na tatou whaitau watasi ma iai ia. O te rivivi atu ia te o tau I nei mea o te whai atu ai nei. O no ua. E manei a. E lei use lelei o mea ia tau te. Whapotopoto ai, you come to fellowship as a church. Le kalesia. O koule poko I se mea lelei ana na mea leanga. Amen. A mea leanga mea ie e whanau mai le. Whala putonga le putonga le. Whaitau mai whai po sfuman walu whaitau sfuman walu zeo atu lau whai upoe. E lua sfuman lua whaitau watasi.
O te lewe vi lava. Amen. Heile masani o le kalesia I Korinto. Lato whai ai se whainga ai e whai ngore love feast. O lea whainga ainga e whai pea umale e lato whamantunga. And they used to do this after the communion. E lato poto ai o mai tangata maumea ma tangata e le mawhaianga fōringa ni mea ai Lelei. Ia man lato fo I le se mea e mawhaianga lato o fōringa. So they used to do this kind of feast. They called it love feast after the communion. But what happened is, you tonu o le kalesia. Na mana ia le temina amantai, but it seems like what very love feast lea I lato will overshadow ai le whātauaina o le communion within the church. Defeat the whole purpose of a communion. Amen. Langa lefa mai polo. Alwa tuan tangata e mawhaianga fōringa me ai kere. Alwa kua ia ai malonga ainga. Ai se whakarikari se poto mai nisi o le kalesia. Ea mawhaia ia na whainga le mawhau I le whaala potonga lea. Alwa tu tangata mativa na te lea fōringa se mea. Alaku ngal paulanga me na whaina al kiro iai. Ai le eisanga me ai. Whamailo paulo so le e kou ki le mawhau. E siri ai ngā ai kou whale. Ai kuu lea kua I ngā mea kou ki whaia. Langa leo mafua mai ai me ye tupu I tonu I. I le mea tau o le vai inga. And that's the reason why there is a division within the church. Amen. E leo se mea mafua mai fafo. Division was caused within the church. Amen. E whapena I Tatou. A Tatou o mai as a church. Le Tatou fellowship I fantasy. E kako kele o mai e kilo lesi. Ma whamasingo lesi. Po alava nisi tu langa vava ai masai lesi. E kako o mai as a church. Ina ia mawhai e Tatou o na wha malosi le tasi. Malofa le tasi. That's the purpose of our fellowship. Lango tu langa lewa mafua mai I. They are very selfish. Koi ngā mangaku foi lea au ki ngā inga whai mea e la ia se mea so and so. Le au ki mai mea ai le ia se mea so and so. Koi ngā mawhauria e ka kauanga ka lepe I lalo mawhauria. Ai whaatanga le mawhau o le tua ia te oe. E ke mawhai ai o ngai ngā lue mo lesi kangaka. And that's where the division comes in. E au kilo. Pero ori e mawhai inga fōl me ai kele. O mai ana la kou ai. Ai si whakarikari. E hape ai fōsko inga ka kele a fōl inga se mea. What's wrong with that? Le o fōl inga la tau se mea. Help them out. Give them something to eat. Amen. And that's what we do, and we come together as a family of God. Ele mafuta tatou ina ia tatou o mai whewaiwai ai tatou. E mafuta tatou ina ia tatou tau mo whaia o na whaia se mea Lelei. Amen. Poi lo e asui le mawhauwhau tangata. E matango fie me uma. E ke ngā lue mo les tangata. So what pe a whai
Nga whai kako mere sausesi ma te me ai. Si o lea tua ia lea tua whamasino. But at least you do your part. You just do your part. You're working for somebody else. You're helping somebody else. Amen. E ia le te mi a ngai tangata lea. Ha? E ia le te mi. Alo ngofo le mawhaku ilo mawhau. I manatu whapea. O ngā kausla I o divisions. O le si mea ia fo nele o le tūlanga le tūlai mea I. O le nei loa support se mea. Hello? O le nei fia support le se mea. Ko inga mindset lea. E ke fia support aku oi. A ke le fia support I se mea. Hello? It doesn't work that way. Amen. Ia sui le mawhau tangata. Ona mātango fie la ia. Onga le aila Ios division in tonu o le kalesia. And that's the reason why there are divisions. But if everyone worked together as a body of Christ, there shouldn't be any divisions. Fai maile mele group, support. Fai maile mele group, support. Fai maile mele group, support. Hello? Lelei. Manayele. Ile tanga ile nganga tanga to Paulo. I te tonu le kalesia. Amen. We are working to build something good. We are building the kingdom of God. We are not building your kingdom, but we are building the kingdom of God. Wawai tatou matatou. Mafau fau le upulea. E ona tatou whanongo longo ai le tau nei. Awane mo e tatou le tūlanga leo lo tupu I tonu o le kale sia I konit. E o mai ai la tau o lo o fōringa me ai o mai ai si whantari mo istangata. Amen. But we need to share, we need to support, we need to work in unity. Ina ia lelei ai ma vi ia ai le tua. Pele upo tangata polo o te le vi ia o tau le meleanga lea. Ai o te vi ia o tau I se melelei. Amen. Ia lelei. Whamai lone tangata le o polo. Leanga ole whamantunga e ai whatasire e kalesia. Amen. Ai whatasire e kalesia. E tire sau ma e whapelo manatu o le mea lea vaenga lea oi, o le vaenga lea oi, o le vaenga lea oi, o le vaenga lea and so and so. E tātou te o mai whatasi, e tātou te lufia e lau ai. E lau lau o le tua o uma na saunia mo I tātou. Ua vea I tātou matino e tasi. Amen. Ha tātou atu lai se tātou vai ina le. Ia verses ia. Ai se whai mua se uru tala na tātou. Tātou la unga I le tau nei. Na ua uma atu le introduction o tātou. O le tātou la unga. O te whamma whaina whaupunga I e whai mai I.
come together for a good purpose, for good reason. Come together for the good. Tatou o mai fatasi I se Lelei. Amen. E tatou te leo mai fatasi na ia tiro lesi. Ma wawai lesi. Po le ale whale e tono lesi tangata. Au tatou poto fatasi mai. I se Lelei. Amen. E whaingo fie ai I lo wola au auna I Lelei. Pea whai e te malama I le mafuanga I leine tātou o mai I tae au umalawa o aso sā. Ia maafiafi o aso sā. Tātou o mai fatasi I se Lelei. Ala tātou tala ngore tae au the purpose of coming together. O le mafuanga I leine tātou o mai fantastas. Lenga tauna tātou malamalama I the purpose. Why we are here every morning. Why are we gathering together as a body of Christ? Amen. So ani mai le tua. Nia te tātou. O le vaenga mua e maua le whaiupu le fulu mal fitu. O nāla maua ai le vaenga mua o le tātou launga. I le tae au le auni ngalo ia te tātou. They were talking about the purpose of coming together. O le mafuanga le ne tātou o mai e fantastas. Tēnā whai atu I atu tō tātou te leo mai e wawai lesi, ma wawai masai, ma wawai whale tonu o lesi tangata. Amene. Lene tātou o mai fatasi e tātou te whaia se Lelei. I le whaiupuna e sifun malifitu. Ma tātou whaitau ma iai whaitau bia. Ma hau te revi I atu o tō I le mea o te whai atu wai nei. O te revi ia o tō wa lewa o whalongo atu I le teimi umatou te fantastasi ai. E le fantastasi ono se Lelei. Ana o mea leanga. It doesn't sound good. It doesn't sound good pe a whai o le tūlanga lea e tūla I mai te miu tātou te e o mai fantasi ai. Kako ka ape ka ape ma mea leanga. E duako ai malo mafau I lesi tangata, kalango aku, I whare kongo lesi kangaka. Ai manai ala, I le hafonale, I le vaenga mua leo le tātou launga, o le mafuanga I leine tātou poto fantasi, o le memo mua, so we can build something good. Ina ia tātou fausia, se mea Lelei. O tangata poto na te faulo no whale I whea. I lunga o le papa. That is a good thing. O le tangata valea na te faulo no whale I lunga o le angonge. O se mea leanga. And we come together as a body of Christ. We build each other up. E kako ke mai, e kako ke fausia o tātou tangata. Fausia le tangata, ina ia malosi, ma ia mauai se viinga o le tua. We are building people.
building neighbors, building friends. Ina ia malalosi. Ina ia fia pea I Lelei. Tatou tile potopoto ina ia tatou fausia ni mea e vai ai stangata. Ma fato I lalo ai stangata. Tatou potopoto mai le tae au nei ma tae au ma. Ina ia tatou fausia se mea Lelei wa na o mea Lelei e vi ia ai le tua. Only good things. Amen. Now we are building each other. Fausia le stangata. A vai stangata vai fa marosi a te ia. Vai stangata mana mia so soani a te ia. Amen. A vai stangata fa le tonu te talo mo ia. Encourage that person. Stand firm. Fai I'm behind you. Be strong in the Lord. So swani let us. That's what we do. We're helping each other up. Not trying to destroy each other. Kako ke leo mai e kako ke fusu, kako ke leo ke o mai e kako ke me misa, kako o mai ina ia tātou fausia se mea Lelei, se mea mautu, se mea vi I ai le tu. Wai e vai, pa marosi ai. Amene. Amene. That's the purpose of our coming together as the body of Christ. We are building each other up. Tango mai fausia. Lelei ngā nge fasa. Lelei ngā sesime kako ke fausia. Ai le fausia o kako kongak. What's the purpose of a nice building? Ai le fausia o kako loko. Fausia o kako kongak. Ele ko fio mai Jesus the building. He is coming back for you. For you. Ale leia fausinga oe mai ako koa me malosi o ko kai. Sawa the first rapture alway. Ale leia fausinga oe. E ona male pelepea. Fale tonua. Praise God. Lelei. Ka maya ka ko. You know, sometimes I'm finding overlooking the foolish of this thing. And sometimes I do that. Another thing is, you know, my saying, and that's the reason why I don't ask questions. Okay, if it's city, I don't ask questions. How many? Ilang if it's city, I could learn me what so. Yung family recipe pero. Alang amoy. Hello? If you see them, so the PC, alam ko imalo lolele. No, if you sound go angus by. See, that's the reason I don't ask questions. Hello? I hope you're like that. Amen. Lelei. Yeah. We're building each other up. We build each other up. Fausia. Fausia kako kongak. Fausia lelei kako loko. Lelei kako mafufau. Lelei kako attitude. Oko. Fikile nga me kang fausia. Fausia lo attitude. How's your attitude?
Praise God. Yeah. Oh, praise the Lord. The attitude here. Yeah. See your neighbor, ask your neighbor how's his attitude. How's her attitude? Hey, no attitude. You know, attitude, and readjust your attitude. I work if you come out cool. From the to the Tatou, we can't see him. I want to go to enjoy. A Tatou te poto mai, Tatou te fausia, Tatou tangat. Build ourselves to be strong. Fausia nesiris, ava ia tu fale tono los so soni. Se tase lo mana mia se alofa. She yai. Amen. Yeah, I feel my Yesu. Tatou maros. Amen. So Sonny mai le tua ya tai. Molo of another town, eh? If you need prayer this morning, I want you to come. I want to invite for you. Let's. Ayaw ile tua mai tanya tu ile tua. Fa pei follow loto le tua so Sonny mai. Manami e pelo so Sonny. Ine ave hau, ma me fai ngā luenga, ma fai ono fausia se tas. Ine ye malos. Ma ye fie pe ile li. Hallelujah. Tatou malava lo yai vaenga. Tatou te ngā lulu e le ngā luenga le li.